دوستان عزیز چقدر کنید تلفن تکنو اسپارک گو ادین یورمو акция моногем 128 га ва 64 га памят мешавад телефону дар комплектация все ҳамаш мешавад. Видеоро то охирча тамошо мекунем ва як лайк мемонем. ин телефон ози дизайнша ба шумо нишон метам, коркуниши ҳамаша 100% айна. Телефони Tecno Spark Go 1 экранш боша 120 Гц кор мекунад, селфи камераш 8 мегапиксел, ҷои зарядаш боша Type-C, ҷои наушникаш ай поёна. Стереодинамика доро, боло поён мехона. ин телефоно ҳози 8500 рубл буд, метавонӣ ки ба нархи 6490 рублда ҳардорӣ кунӣ. Асмои камераи боша 13 мегапиксел камера, 5000 мАh батарейка. Экранша гуфтум 120 Гц кор мекунад. Дар комплектация все ҳама чиз аст, просто мегирин истифода мебарем. Амиша мо шумо да анбокс мекунем, нишон метавонем. Дар комплектация чӣ хели чихол дора, чӣ хели пленка дора, блоктунаш ҳамаша гам мезанам. ина телефони Tecno Spark Go 1. хоб телефон худаш меброяд коробкаш. хоб бо дальши 820 зарядка оригинал ай худаш, кабели оригинал ай худаш, скрипка барои сим карта выкаданак. хоб 1 сол гарантия ва пленка барои руш, яъне защитник ва чихоли интери прозрачный. шумо метавонед ай ҳозир заказ кунед телефона Tecno Spark Go 1 ба нархи 6500 рубл, 50 дона ҳамаша скидка дар мондагем то буҷинаша 6500 метавонед ки харидорӣ кунед. либои ҷои шаҳри Москва доставка дорем, Тоҷикистон ҳам доставка кардан метавонем. агар шумо Москвада бошед то пеши метротон ё через почта рой мекунем, Тоҷикистонда бошед через самолет рой мекунем, а як рӯз то 3 рӯз 4 рӯза дер мегирам, получатш мекунем. адрес омадани хоҳед, адреси мо шаҳри Москва, метро Бутурская, торговый центр Зеленый.